Central Lairam long tlai the Lairam Times mininan kut kanin tlai na Thawngthhannak kulenga Chiapa Ni na Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung is Lairam le Mizoram ram ri a chin mi phun puan lang thlai asi Thawngthhannak kulenga Chiapa Ni nga a CDF holngoram PHO kut in CNO CNDF rural te ni anlak mi chiao le ri khodar chu Chiapa le khat zinga chinlen ral kap ni anlak thani chin mi phun puan langjong ramri chiao geta thlai ase than chang Thawngthhannak kulenga Chiapa Ni a CNO CNDF rural te ni HPO CDF holngoram uknak ram tlang thluan chu an kai Chiapa Ni nga zan lei sumilam panga shonga ri khodar chu an laki ramri a thlai mi chin mi phunpuan lang chu an thlaki an ke in an lam Chiapa Ni kwa a chinlen ral kap ral boy Salomon thangding ni chun ramlemi phuncha a kumsom thumleng ram tanga karakum kan chin mi phunpuan lang hi UNO le EAO tianga mai ngal pi ok tlakin chhuwa pi mi asi hlaya kan puan lang tanga nun nak tam tu kan pek mi phun riana akdu lo ni chun kathat kau asina in kan chin ramle kan chin mi phun zuar hlau kan mi phun puang lang zom tei hlau tia achim Chiapa Ni ruka CNDF CNO headquarters camp really chu CNO CNDF ni anjam taki kyang kap khwa in minung jasari lengle CNDF CNO ral ka pariat le CNO CNDF ni falama antlei mi na ral shang pasari chu Mizoram sai khumphai le va phai khwa anjam na CNO CNDF ral te ni CDF holngoram HPO an ka mi na ruanga khwami minung thongthum leng chu Mizoram zo khathar a anjam na I Chiapa hleihnia chun an kirpa ding changna tia kan thei ka do nak rak ngulu tia CPRI ni jisu minin nol na kan towa Thawngthhannak kulenga Chiapa Ni riata is Lairama CNDF rural tele HPO ika nak ruangi achuak mi boina ka chin Peace and Reconciliation Initiative ni chun atu bakin ka do nak ngulu tia jisu minin nol na kan towa Reverend Biaklian Thang Chin Peace and Reconciliation Initiative Chairman le CBANA GS ni chun kan dot mi kan mi phunkar ni hin a phil ok chalo dingin kan ram chunga malema ika do na kin thisen I chhuwa nak tiang an chhuwa ti kan thei kan ngai achia kan mi phunna atu thengte a nan iken mi siam nam kha u naw lei hoi a tin lowin rak thumu unaw kan siban tukin chabuai chunga berwa in pathian ni thei parcha akam pe kaulai chu cha adot mi phunna ka dona kan ngol piak changu tia jisu min le Chin Peace and Reconciliation Initiative min in kanin nol na tia chim Reverend Dr. Cheulian Thang Chin Peace and Reconciliation Initiative Vice Chairman le CBC USA GS ni unaw len na nihin a kan roma ral kan dau liawasi kan ral dau dinga mun khatea kan chan chui ding ti kha chimleng mangmi asi chuliawa kan mi phun unaw kara khat le khat imu thiam lo na ka I chu imu thiam lo nak chu I dau nak le ika nak tiang kan phan ti thong kan thei tika kan ngai achia I kan lung arok ngai ngai irem nak le dei nak hi ika nakin kan kolai tia chun zaitik mana adong khauti lai ro chu cha a hi ika nak hi atu pakin ngolding in kanin nol na asi kho chun imu thiam lo nak na hi chabuai chunga irwa in unaw kan sinak mi phun khat kan sinak lung khatin haral do ral te ding kan sinak tu hi lamkol ko na usi atu bakin hi ika do na khi rakan ngol piak shamulo remna deinak tu hi krifa kan si ban tukin le mi phun khat kan si chabuai chunga kol ko na usi tia Chin Peace and Reconciliation Initiative min in kanin nol na tia achim Reverend Dr. Shemang CBANA in Chin Peace and Reconciliation Initiative a Assistant Secretary ni tuleo thil si ning chu kan thei chiao di kazum online I cha kan chiala si se bia kan chim a si se kan iral rin a her a honan chung mana nol ngei na kan nei lo asina in pathian rian chuan tu kan siban tukin le Chin Peace and Reconciliation Initiative min in nol kan du min ha chu social media I cha kan chial le
bia kan chima khat le khat I huat nak I mu thiam lo nak ding bia le hol chu isum usi tia kanin nol na adik ti kan thai mi man kha rem dei nak achwa pi lo ding mi asia chun kan chim lo man kha atrai adik kan thai mi kha dot nak le rem nak achwa pi kho mi si sham se adik lo mi fake news kha kan chim lo le jail lo ding kanin nol du phone na miza pi thader nak le adik lo mi kha chim le jail lo ding in jisu minin kanin nol na te achim Chin Peace and Reconciliation Initiative chu USA a mi chin mi biak nak lei phul hei kwani dir mi ase Chin Peace and Reconciliation Initiative ni atin mi chu rem dei nak rual rem nak lung rual nak na hi an se Paitar YLA sub headquarters on ase Thawngthanhnak kulenga Chiapa Ni a puti rolhupuya Vice President CYLA he te obi pathum puriki vi alming thanzwala AGS pulal ngai zwala treasurer pu edenal romoya finance secretary na le CEC member leisari na Paitar headquarters on nak an manpi na pu Jemal Somdong lena president Paitar group ni program ashroy program bepi a chia in atel tum khawmi na chunga longlom bia achim chun reverend du oma BCM Paitar bial tu pastor ni chanzar aman nungak mercy rem sang monile nungak Celestina Valner Shiat Pui nungak lal nun tluang ini hlado ansak pu emlerin chunga secretary YLA Paitar group ni report apek Central YLA Executive Committee chunga YLA Paitar group shwai tu na nolnak an hlotlin mi chunga longlom bia achim Paitar group ram chunga hin branch pakwa puti rolhupuya Vice President CYLA ni chun YLA Paitar group siton mi chu YLA Paitar sub headquarters a athan bechimnak ape choli Paitar sub headquarters dir asihi lunglom ok ngai asi shwai tu na zong chongai innan kalai kairwa chan ipum khatnak le lungrwa nak he kalulo Central YLA malak chianak le mabak na achim kanrama rit thai sini chungkhar pumpak le khrifa bu khotlang na anno ngai cha a hi lungrol te in do a her kong le khrifa bu le zong ni hinak fak in izwam ding na chim pur kivi alming thanzwala AGS YLA ni sub headquarters right to na le area athan pu eden ramoya finance secretary CYLA pu Alex Lalzompuya chairman education committee CYLA YLA Paitar sub headquarters vice president le shwai tu dangnani bechimnak an nei phone si ngurdailova YLA Paitar sub headquarters committee member ni lunglom bechimnak anei nu'a chan mannak di ter ase CYLA ni miding fel longtlai rickshaw driver upatnak rocha apek Thawngthanhnak kulenga Chiapa Ni riata Central YLA ni miding fel Henry lal mingmana John of lal thomliana longtlai chi chu Central YLA officer upat pek nak rocha an pek Henry lal mingmana hi auto rickshaw khal in pachom nak rian chuan mi asi kan hnu tha purhlei ko zan suimilam pakwa a longtlai bazar in Hosop Hotel Assam Rifles Camponga Rakhain Cholet atha na Rakhain Cholet ni auto rickshaw a beknak chunga tangkafang singlenga leng chu aphil angai tu le hotel ngai tu na longre thailewan sangin an umliawa auto rickshaw driver Henry lal mingmona longtlai chini chun a passenger ni aphil mi chu hotel a kirin anei tu pasina apek chan hiban tukin miding fel auto driver an hi LAROA ni kan wan thari maileya alam thwan tlwang di ma ko se tia LAROA zong ni upatnak an langter YLA Kawnpui sub headquarters on nak nei ase Thawngthanhnak kulenga Chiapa Ni kwa zanlei suimilam pakhat a YLA Kawnpui sub headquarters on nak nei ase Kawnpui sub headquarters on nak program hi pu vanal hluta president YLA Kawnpui branch ni shwain member atil tum khawmi na sina lombia achim hnuwa pro pastor la ruatpuya LKBK Kawnpui bial tu pastor ni chanzar aman pu FL Rothanga president Central YLA ni YLA Kawnpui sub headquarters on nakanai hnuwa bechimnak anai choli
oil e hi hakko nakle rit thai lakin confirm kana her Central Oil e zong hlan nakin ning changtlai deuh in kankal Central Oil e munram chunga rit thai tong le boy an umlo kong chimin branch na zong ni asi kho chungin karlang chiao dingin beria anai Puriki vi alming thanzwala Assistant General Secretary CYLA ni sub headquarters right to Thawngthanhnak le area Thawngthanhnak man Kawnpui sub headquarters tang a hin branch hlei ni an Kawnpui sub headquarters on na ka hin Puti Rohlupuya Vice President CYLA le Chairman Kumpuan le Pulal ngai zwala fan chun Treasurer CYLA ni beria na kan chim Nungak mersiram sang muanile nungak lal hlimpui ni hlado ansak Hi chana hin Vachuampui sub headquarters roi tu na Bungtlang sub headquarters roi tu na hleya Kawnpui VC na le MHEP na zong an itel Lai nu bu shuai tu ni Minister P Lalrinpui sina thilbia an chim Thawngthanhnak kulenga Chiapa hlei khata Lai Women Association General Headquarters roi tu na ni District Hospital Longtlaya Rian chuan tu izat lo kong kawa Mizoram Chawza Health Minister P Lalrinpui Anton District Hospital Longtlaya Medicine Dr. Le Anesthesia Dr. Her Asikong Minister hi anchim Chulhei a Nursing Superintendent Le Nurse izat lo kong anchim phone Lai Women Association General Headquarters roi tu nani hin Longtlai District ni Rithaisi Thawngthanhnak muncha her Asikong le Addiction Central na zong muitin piak dingin annol phone Chun Longtlai District chung Sub Central Kipa Health Worker izat lo kong zong a her ning in silnal piak dingin Minister hi annol phone Hi Minister chimmi laka hin Medical Officer le Nursing Superintendent zong chia piak chol an silai kong Minister ni ale na Chun cheu khat chu a her ning in tuaktan atim kong ale phone na Tuithumhnar sub headquarters on nak nei asi Thawngthanhnak kulenga Chiapa Ni sha zan lei suimilam pakhat a YLA Tuithumhnar sub headquarters on nak nei asi Tuithumhnar sub headquarters on nak program hi pu bi biak chuai lova president YLA Tuithumhnar group ni shuain member atel tum khawmi na chunga lunglom bia achim nuwa Reverend H lalbiak thanga PCI Tuithumhnar bial to pastor ni chanzar aman Pu FL ro thanga president Central YLA ni YLA Tuithumhnar sub headquarters on nak anai di in betchimnak anai choli laksong peknak zong anai na phone Puriki vi alming thanzwala Assistant General Secretary CYLA ni sub headquarters roi tu Thawngthanhnak le area Thawngthanhnak chana man Tuithumhnar sub headquarters tang a hin branch pakwa an Tuithumhnar sub headquarters on na ka hin Putil Rohlupuya Vice President CYLA le Puke Laropuya Secretary CYLA Kumpuan Subcommittee ni beria anchim Nungak mersiram sang muanile nungak lal hlimpui ni hlado ansak Hi chanman na ka hin Tuithumhnar sub headquarters ram chungin branch troi tu na le members na Tuithumhnar VC na an itel I zan leya zan ria mun khata dum asi Lai sianghak chiabu ni sianghak chia thiam hlei lompi Thawngthanhnak kulenga Chiapa hlei khata Lai Students Association General Headquarters Longtlai ni sianghak chia thiam hlei lompi nak chan chu LADC Hall Longtlaya an manpi na sianghak chia thiam hlei lompi nak chan hi LSA General Headquarters President Kelal Hulianani Shuain Khwalian pu JR lal shuai tluanga DEO Longtlai ni chun sianghak chia thiam hlei an fim chon nak hlotlin nak huna lompi nak chan Students Association General Headquarters Longtlai ni an to hi asung loituk hlotlin nak hu thiam hlei na nan mai lei kar hlan naka teimak na khe fim chon na khi pe zulu tia beria na kanai na Lai Students General Headquarters Longtlai ni lompi nak ro chapek mi na hi HSLC le HSSLC ya distinction in pass mi na HSSLC ya sianghak chia hlei kwa HSSLC ya sianghak chia hlei sari hlei a Lalrin chani MCS le Benjamin Lalrin oma MF AS na ansi
hi Thawngthanhnak ka hin becha tha chimna kin chan mana si nuwa nathan chatuan hmoya treasurer LSA general headquarters ni lom bechimna kin chan mannak di ter asi CADC chu Mizoram Monkey Boy ni nolngai nakla in longtlai jipeng ni auklai India Ram Mizoram State Longtlai District ka ummi Chakma Autonomous District Council a nolngai kongkawi boinak ruanga Mizoram Monkey Boy ni chun Chakma Autonomous District Council nolngai na chu tharuk chung alak piak na I longtlai jipeng chu CADC ukdingin Chiapa Ni saria chathan chua asi Chakma Autonomous District Council a BJP Shuaitu CEM Molin Kumar Chakma chu Thawngthanhnak kulenga purhlei ruka no confidence motion mang in CEMC nak in thlakasi motion hi Zoram People's Movement member Renkasya Bial in MDC Tlingmi Doimoi Daving Chakma ni achhuapi CEM Molin Kumar Chakma ni chawza tlei dingin member anei tilo Shuaitu thlen a herkong arak chim Session a atil elected member hlai sari laka MDC hlai ngani motion hi andir kap MDC pakhat ni motion hi adir pilo MNF MDC umchun Rasik Mohan Chakma ni vote athalo BJP Shuaitu CEM thlakdu tu antam deuh cha a CEM hi thlakasi CADC hi Thawngthanhnak kuletum biang rei thlep a ithimnak an nei I MNF Shuaitu CEM cha a Rasi Mohan Chakma si Thawngthanhnak kulenga no hongkulesaria BJP Shuaitu Molin Kumar Chakma ni athlen CADC a hin member kul an member pakhat athi I a aya thimnak nei asi lo cha a member hlei kwa an liawasi ZPM ni member hlei ruk an nei I MNF member pakhat le BJP member pani an phone CADC a hin ZPM ni chun an Shuaitu Lakhan Chakma he tia chawza ser an timlen na in Monkey Boy ni state chawza ruat nakla in CADC nolngai nak hi alak Mizo holda lo holdang mang lo ding in theater India Ram Mizoram State Champhai District Zawkhathar a Zawkhathar branch YMA ni chun Zawkhathar chunga ma mi phunching nge holman an du lo Thawngthanhnak kulenga Chiapa Ni kwa a Zawkhathar branch YMA ni chun kan kho chunga mi phunching nge holman anga lo tia information central in an aw Zawkhathar branch YMA ni chun Zawkhathar kho chunga ral zamo kho chung mi jong si se mi zo hol silo phunching nge holman anga lo tia kan in theater na tia an than Zawkhathar a hin Myanmar ram in mi phunkip ral zamin an na chun tu thlathok I CNDF ral te ni CDF hol ngauram an ka na nu a ral zaminung thongthum leng an ichap ral zam tharmi na hi chungkhat salo nei lo mi chu Zawkhathar khotlang Shuaitu na ni an nak ding an tu piak na hleya aidin an tuak tan piak na tu tan thong kan than ni chu khavel khan asiri lai zau tu le ngai tu nandi lakchunga kanilom mai zara kan itong chan te nalai